Di manin. Big girl.
Se formate go fie o le tauta ia e finance te le vanga o le afi. Wa kause e kia rira u whaarongolongo le i ma whaasolo ma fufonga i le mata go fie o le langino le leipesi. Ua taunga loia te au na whaaleu te leo ti le sipika. Wa amatana tau whaasolo o vi inga le vanga o le fiafi. Ina ua taali teimi masani o le tātou tauta ia e pe o le masani ia i le tā le whaa. Ia po o le te ala titi o le whaa le teimi ia o tau ia a New Zealand le teimi. Ia ai ua tāle lua ia matou i au se tālia nei. Ei fo i o le tau sila me se fo i o le mai moanga. Ia ua whai me se fo i lo pepe le vanga o le fiafi i le mai moanga le tātou utunu. Ia o lea o te au se tālia. Pe o na tau sila me fo i le aso na nafi. Ia ma ua le hava noa. E o mai ai se i patipatia ma tātou tapo ia la fai pasio tātou au le tātou toa Samoa e ia la fo ina le i tau lau o le whamoe moe. A o le vi inga ia ma le whamanu e fo i le tua. Ona olo na lofa fai pea ia o lana pui inga. So longa le le mea umasitemi la fo i mai i le tātou toa Samoa. Ia ai o le tātou purukalabe masani o le tauta ia e le rifo ia fiafi aso se furu o le masina se furu maritasi awa o le tauta taimi tātou te aso a fatasi ma Ausitalia. Nei sini Ausitalia le hotel nei Parramatta le efa ia tua i le tātou purukalabe ia tau sinsira mai. O le au ngale na o fisota inga whanei o na pō ma le swinga le ua mawhai o na whai e le tātou porukalami. Ia, po whiale tūre ke lope e te whialua iai. Ia, e whawhengo whia mea uma. Ia, wala o fisota inga whanei o na pō. Se taimi foi, ia, o na to aitau nuu lea o le sunga ia li a taua. Godfather o le ngō wutu si le whiai. Ia, e le tātou ofisa. Pe tau nuu le tātou ofisa pe som ane foi. E o se taimi join mai lungo le tātou purkalame. O le ala ua whai le tātou purkalame. E ona ua roa toi lola ia le puela uba e toi foi e tua i a mātou i au ki lani po mātou i New Zealand. Ai o te fie whata lofa ma o whawhei loa i o fo lofa. E se rama anga i o le usunga le pesele anga amatai ana nei mana tua mai fo. Suinga le uanu i le tātou purkalame. E whaatini le tūsanga, ai me se fōre whaawa wina o le tūsanga, asa. Ona o tūlanga peino tau whaailo atu o tūlanga whainga tā o le tāino pese anisi o tama pese. E whaiolo ka alofa iai. Ai ona e avea ma mea e wona ili tātou live i o e ma Subway notifications fo ilele o le a poloka mo singa kaimire live. Ona ua uma ona whaare tūlafono ina pese anisi o tama pese. Ia mango fo ngi yonga po ia Malaysia mea ele le ia na tama ie fai mai le loto le lei ele le fo ina tangata ie pe ka ke kalangoa ku ia e kala ko pese pele i kalangoa ia au te tangata i ta o loto e fia lango ma a pe aka kala o pese o la fa fikai le nga ai fo isi o ta maua tala sala tu ia o ta tu pese ai o fai mai ia e su e ama kupere i la ka mai fu ma kupisi o e ka ko ia e le longangi me tulo le longangi me fu le e so fu ngor tangata e se mai la e pera e fu la o aso umaka ke kango ka kula upisi na pa wa tangata e le masaro lo to ta pe ala tu pisi pe fa kula fongo po le ala var tu la ngai ai tala ele te tai o le sunga ya su amisiru kisu ia se uso ia taufi ma felo ai ma se uso taufi fa sofia ia o se yo o ofisa wa manga ia o ofisa kaia o tango le vatu lunga tatu tatu fia melpone au tu te pole langa le ke awe se yo o tatu ofisa no tango le tu fa le ia tatu maftanga ile fionga ya misa Oscar. Ia e whawhengo fie e tātou producer ia ona tō maile ata mane ata alau te sauwha i fo i oilo ofisa so au te pole. O tō umalawa tātou maftanga i Melbourne le mwhaina whaangalolo tō wangare nei.
But bear with me, say yo le tatu office le so ta ya ono le o te fai por kalamento I nei isini au se talia ai wa fia I lau tala ono le nganga le na la ilono o fai I le fionga le lipule le fionga ya ana mana ya fa nga le malo fa le tuwa o le malo fa le tuwa le I au lai kia kulo o ke ka ua se fa nga le ai o Hana Oscar marisunga ya le fionga misa la un vosia o la ele mea rofa le atua e pepese e kaka ai o le mana ia fo ila o sia mātou team lea e whaingo fie langa o tangata lolotu ia e sirfia fo sunga Oscar le alo fa fia ngainga ia o le sunga ya misa o le tangata whaolainga ia fa pena fo ia le tamaita ia hana so le winga ala titala e whaonga I lo la tu si fonga ai manga ia ka fia kava pesi me so pesi kuwai ia fo I o le mana ia fo ila e fua la le whainga it's good la le tau ngofa Britannia it's suitable and perfectly designed mo le amataina o le tau te iai iyo whai upua maritali ia o le sila kanga kalu kiloanga o le a mai e pese live e leo kere manga o langa e o roa pese ala o kamai lungo o le YouTube ia ua make money fo ila ele mo mierso o ngā songa loki o pese ala kamanoa o se uso ya manatu lei yeah I invite you ke sausia uso se aso pre-record set up ese and sawe intro ai tatu te ia yo ole nganga le leile na mo te ngala lu fatasi ma ola fo le na fiso ninga ia ina yo uso olo mato tu fatasi mato te tu fatasi ile tu le ino tatu por kalame awa anga pese ma wenga ngode avia ia sia mangwa ele se kama pese o soare kanga kailanga mea o nga iyo o soare kanga kailanga mea o nga ai ni fa asala lau pe o no masila fai ro fa asala lau nga mai ka ku o ko nga mai Samoa matu le mal tatu musika o le tatu poka so le maso ye ke rosa ngo fia la ko inga la ka monox ngai le yar ko au vanga ku rei ma ka ko ka manga ai au to te philosophy foi le le u fai moso ye ye natu la o natu o le multi o rua visa o rua ia mau maru pe makasi lava o rua visa nga o mo condition a strict e ko ngale e ye mo restriction that's the word a restrict lua a restrict lua visa o natu o le multi le mea e pule ala o ia fa uma mai o e pole ale le fa uma ngo le multi a natu multi a o e no ka malwa so mai anga fa sala longa so ai se io so vera ko inga fa yonga fa iva fa ka mai ka inga pi e bisa maka awar men u fa no ai o te fo ina I feleni na o mai ile malanga mai nei sorry New Zealand o me mai America Samoa ai e vala awat ya manatu le le su mai se fe lo ai fa mai e video se mami un ke mari se fa gura kala le ya na tu mangwele e o fo e o so fo inu va so lentene ma to mai manai ai nga fo yo o so to ma to e fa me ai te fa lungo pisa ya na ya u fa ya vai o leone ma no Richard ai me se o se u wakari da kiki o sa kawa ma vasa na lo mata va le ri mai uma America Samoa e leo le si o ora ngona pisa fa mai o fe ngu for ka le o mana tu le lei fe o va pe e fia mit la ka ngora fa se price la ka mai o vilinga ro mana tu ya la vidi la na ka mai sa usa fa ka ma fa o de sa ka mai vile ku ai le kadi ya le kadi mai natu e uma vidi ai message mai natu ya fo mai ai message fo mai uso
call you back in 3 minutes. They call you back in 3 minutes. Yeah. Fako okay. Mo ke kau ngur fara enga. Ako fa mai. Yeah, okay. Vili mai ro when you're ready. La la fa pe ma ku ready. Okay, vili fo ile le nga lo vili ya just a phone call ali lo. O lo video call wa lo ki ma ya ma fo fo ma wa lo ki ma fo fo fa pe. Ana ai la de unusual and o manga ku le nga lu wa o telefone. Kadi. Pe lu nga pas. Ale kadi me ava mai uso. E ku ro pas o video. That's manatulelei to me. Awo bilinga ko wa umiga kakat. Ere kat I found my I'll call you back in 5 minutes. They live along for ingo mokso fa ya my yeah really my when you're ready. Wa ke ire ka mai lo video call. Ka magola de video call ai kadia roa open sa no mar camera. Mereka ya karier kamar kan. Kamar chen deh kau. Kau sudah memang orang orang pengisah lalu apa orang. Kau sudah memang malam so ngai kau kamar. Mau fakari. Fi kau kepir kamar. Fakat. Sorry. Ofir ke. Ofir. Sui aku mana mengarai ngobidi. Sui aku mana mengarai ngobidi. Ilo mga ay sabi sa price may ang manangat daw. Ofir lagi ke. Awa kami ngofo nga mengarai. Awa ko uri kamar me avagi. Ke suror ke. Nga mawar sa si malam mga si piko akam ro marumat. Si kamar ya oria ya. Au fayak. Ke makala ye ke video ya Sui ako inga ngo video invite. Ay video au pa mo king yama. Ofene. Kwer nger fat. Ya lenga ako vai ka ko ia meu ave pasi ai le ikai kai se po orka miro fa ko. Po se meu leon or fiafi. Ya, la dia foi na tumi. Lo fa ko se saula usu sa pese o mafua. Ongo lo leo le so intro foi a barca com proclamar tu o mo ya la kala a fa ki foi langa shongangi e pa war me ke wo foi ngi yang ngai vanga ngi foi fa se era ka ai ro fa mongia we ngi fa sa o kala ngi e sa o se uso ya paula me o tele lo keli e wa it could be or fa le nga yonga makua ya who knows ai paula me o kengi ya o fera nga me po sa ke ko nga me kar ngom me pe o ki ka war for man manam ya amore tolo fa nga mo o to umar ni va ora via fatalo fatu fo isi ifio yor tala le le mar telo la to ona to fia le to o mafuta mai lu ta to por kalame ya wa avea fo ile ni to man ni o nanga e faima vai fo so se fa fitau malo ma fa talo fatu ya fa malu lu fo ilanga wo le sa musa usuki mahali ya raukar fa pea ur fiku kai rauva ya wo ko yiki anga le fa pea ur fiku kai rauva wa fo vo ina ne ma mai fa mo fo ile a so ya Mr. Farlai mal macho fa mo nai i merpone ya o le langa usa wa mo ma fo fa o la uva wa mama ko mai singi to fo ya tutina le ainga to fo ya tuana yele so sa ya ai ta vale me fo ya wala wodi iya era wodi iya ma wa ka vale la ori Mr. Farlai malangkama isi fa au popo ore o paina ma to wo mai lai na mai moa mata le tatu au to samo ma ko mai ngala o sura ka wala o ticket mere la ngai mo pokfia mo yor pasisi ola ka wala o ticket o thick way ya all mere no wai to 7 bukari yang wala ngi mangi pm e o ka wala fa sole ya foi la ngi me wala ki ko si ya kole ole ticket nga pose i fu ale kai mi e fe ala i runga ka maka pua i ole to
So e venga ku o le fiku le po ia wa tau fa ale tonu vo ilana ma vo for king ore ai ngau ka fa pe mai fu ia ngai planning ngau mea ia ia ai ia le na le ke wa ai te lola o fa ya ku le uri wa ngau mai ko fo ilo me pongi au kama malanga Mr. Falai ia po le sunga Chevik tatu one of our sponsors por Colombia le tau te ia tatu Chevik catering and taste the food banner kama lo le o keita solo i tamo tanga i ma functions te tele o fatu ala ala kai mo lova ai fai mai o kama ia o kai mo ma va e maki o e kauma umanga e maore ko si musukas o fatu ia vai ono we se tatu va e kaunga ko wo fa kasi la a fa fo mai o te to ro uri a fa fo ngai mai o le au to yo le fali au ko ke va ver ma i mai vale ele o ko va o la uri e la ngo ba ko ngai lai ma swimming pool na va ko e ka nga swimming pool vai ele swimming pool sili o va tu pa ka di o mo fa e ngangi o te mira la va o le fitu su lima ke me ma ko ngi singi oska po ya singi oska wana ngai se ke miskeki o le fitu la va ana nei ia ai mana tua mai la ono le tau le lua le ama tu so le tau le fa ni sila le la on time mal tau programe mo lola ma tu lo mala vali ia e fa ia ma o ilo mala vali ia ngo fa ku o ngo le lua kai vale ke le wala ngo i singi il ka ko to ai u man na ia no mafuanga a o fai lo ngoa ma lua pa se lo te to lua ko si sila mai la ai wa foi la man ku aka ku fa o foia e Mr. Falai i lon ko rua nga painga la ke o mai nga ku ala ka ilo mu le vevela o fo vevela o va o ka vale pe ku sa mare le ka ko winga ko rua ya a fe tu foi la tu ala paina ye lona fa tu ya ena o Mr. Falai ma ke o ka ilo ko or nga or Falai ye le ni wi ni mo ko or ma fo fa ku ma pe ai mo kai ai a ve lo ngoa sa nge kama ki voye de fanga fa fore ka wa fa samo ai avero lo suafa e ka lo suafa ya ai vai le ko fo I mayore o le ngi la lo ma fo ka ko lo ma ya go with him asiata he's a Christian man he's an honest man and also for he's a very kind man right e mai ala la uri ia ma upu apu ia la te tolua ia lua peio le amio asiata io ia pataru fana o melanga le muki ngi tatu wafir to samo e failo mo lo tatu officer o got father tatu officer ele ave foi lá no malanga mai me te fa vale o got fa o leva no fa tari se e mo ye amata malta por kalami asi mato foi mai maka ukia ka penganga asingi mas ka paki tatu no por kalami kwa fa mafa mai lau la you know mato o le tale mo te fa sanga to ile plaza ese plaza le ya marpaka le fa mo popo mai ai o ro ku nga solo ka me ki CCWS la le mai e o mana ya ma o popo mai me se fo yo le pui nga malu o kai the atmosphere if for my your grandstand ele ano tango live at anafi na la no tango lo live but o te fa your acknowledgement for your tat a crowd but to si sila mai le na to nua I think that was my life le fa nga mai lunga tatu tatu live la vale alto ya to si sila mai ya na fi eva ko vai merka ka I ila ngale ngo ko na wori yon mako mala ya to si sila tu le ano ma to filo ai foi ma sta si foi uso la ni si foi uso fa la to programme I think por sa mo final o le mo si temi ma to tra no ma si uso na nafi pa to si sila mai la termina le ka ofie I se sa unge kolosi fo ile le la wa fatali ata lo fatu fo la fionga le sunga malo
o koe kilo po firmingo ko wale kata si oso le malo Samoa. Yeah, when I find your card, put him now acknowledge my but I think I'll wait say say New Zealand. Si oso leo lenga fai mo ko le card. Tolo pulo le alo le tu anafi. Matautia fo na controllinga e mesi fo leo au sitati. Ia ile taimi o le la tape na le sa vali le so na nafi. Taimi la le na matu sa vali e lo. Wahanga nga ile grandstand. O ka e makaukia. E makaukia ke mo sa vali e lo. E to te sila mai ila nga o ka mai lunga da warkele la. O sa vali la ya lo nga ile grandstand. E makaukia fai nga lea solo la le o te fai tua. O to sila mai samo. E matautia tulanga na iai ia pese so nga imiti al tatau ta imua il tatu tau e vesa vari me maleole ayo o le fifianga i lo to ile so na nafi o tu mai pe tatu producer e misa tatu wata ia ma Oscar to se sila mai e sava valia ku si au ka pingi au ka e sava valia ala fa kali mai o si ngo ila u mo boy o malai yo to se sila mai ile mata utia ai nga o singile nga ia ngafi to atele la umele ponge mala Brisbane birth o isi o mai lalo i Canberra to atele na mato filo ia ela sona nafi e mata utia le tulanga o le lango ale tato tunu o moli le fa malo ma le fa ftitili to te silfi auto watu pe tato videos ni o ia le ai maso worry maso popole ile tulanga na tupu le sona nafi mongi ala ukala wala ufa amaro si au fo ile la vatu ka kia ia le makua fa au ma le lefe kau yo fa unga TMO danga e tau te so nga fa fu lo fa li fa au kula de ngai mon malai e tau te so nga fa fu ai ona ngalo ile o kola lo fa li nga fa mai decisions o le le score o kola lunga le TMO va ngale fa mai le video referee e ia la na le so sonia ko fo maleudo masinga le zaila ai fe tu la utala ai se me o te mita le anga ile masangin ka ko fa inga ngipsila ele se me masangi ai anga ka ko fa ngo ngi fa pe mai or ka ko korongi masangi ngipsila wa sala fe kawila ro te fa pe atu o mtua vai tu lango o yelta to au mana tu mai ele I don't remember when was the last time ngaka ko beating ai au ler kiwi so ole ala ka ke kalangoa ile au on mo kwa longa lua kiwi is the second best in la langi wa ngala ole ken ka rulang merkasi ole winga le o te fai tu ai o makua i mana ia ma te go fiel tatu ole wo kap le ke emi man to me fu Samoa o ka ko le nga ku rua le wo kap we came second to sila tu o ka kongu le grandstand ma wa matu ticket nafi o pomonia e mo le fa ta sa mo matu ticket sa fo le ma fa VIP ya mai le so le pristine sa mo wa matu tickets we want to acknowledge that but mamako fili ma Mr. Falai male sunga tuala prefionga tuala ole amato wo mako ticket here onga I want to capture le ko sisila mai I want to capture the moment or cap o le cap wa ingale nga ngoka ngofo so ka kero so o meu corporate boxes ia le kere fai o kilang e kelea nga e ngofo mai ko nga kele mo kele le fan le mo wa fa fo le ofia e le crowd ko kele yalalana after ya le chevika tato wa restaurant catering and tato fast food ya mi so ka ko food truck after tele mo le ko swing o mako tickets o fa ku se ka ko wo lu se mie se mo fo nga we want to be with the crowd feel together with them to le avia mako tickets wa kiro la ugo i fa ko ila kala si mangwe uma enga ai pe mare fa ko fa ila usa wa ave foi mako foi su etikso ole kumu e uma no mako ngo foanga
o aparo o kawarunga no runga le piko ai ku a ko si sira ko va ko e misa runga le ise mato wata le nga pa kumu muri ngere mere ke ko ke si sira mero ke po e a ko ile la ala o la se wo ula ala ai o fa no no ko ka ma fu ile le when you are so dia na nga ngo when you are so dia ke fa no no ko yo ku vai pi e fi ko ro fi so lo ni lo wo ka mai lu ya o fa lo ngotu o ka o sa o ka a makanga o moro me o fia a o but o ke le so na faya so nga mi ngoi runga i ke o ka mi ngoi mo ka ki su ai ke e o a ka pala sila ro i pero ko moni o tele o na o mo lunga ai o ki pe fa ko dilia ya amaru ko ku fa lo mo le fika le ni si ole wo i re pisa so ko yo le fa le lai ya amaru do to ai to tele o to nga ke ku fa pe me ko ai de e fongi si solo mai ko ma ko ka ko lai ya au tu te poli o le mo te to no le hotel ai o nei va inga na le sola na so e conclude ai ma fa u mai la uia fa maru si au o te fa maru si au tu upu fa pea samo e mo mia lo kako ku fa kasi o le kako au le World Cup e lese kama au io e lese kama au le to Samoa mo le World Cup e mana tua mo le World Cup because of e fai nei ka ko skaria I think ai foi talo ngai fai ang usira kalmalo e kako ia o le tato au le to Samoa ta ilo yai a waia no umana tuna tunga na wa ai le fai ai fu e ona isu ia fu se mea. But what do you think? To me, I think we have the best team, but if we have the best coach. Honest, I'll tell you. Ngo kele vai ngai kele vai ngai ka nga ai o tele lo fo ile va le la tatu ya nga i to sama fo ile World Cup. But ako fu mai le record al coach le ya yel kai ngai. Aba tu la tala le. A o to fu mai le record le ya. Fako akasi ale ska ko malo. Ilalo o le pule anga fa ya o ngarea. Fako aka ko malo ile ya ko ngaren ki aku ni. Baso yung aku aku. Fako akasi ale ska ko malo. Mana tua mer ka ko malo len ka ko ku le World Cup. E se ka ko fa ya o nga sa ya. Ai afua mai ai I fa ya o nga nei tanu na sui mai. Le iai ma se ka ko malo e ka sinko e mo mai. Fato atasi ala tato malo len ka ko malo ngi ya ko nga len ka ko malo no ngai Brisbane. We have the best team. But the question is, do we have the best coach? Nga ele ma fai kele nga so ma fai ka ko arfanga. O tala noa tu nei to telo mako fenga nga le ko kele nga ka kala ka pi nei Parramatta mako felo yang ngafi ma. A fua esteto kama ka anu yang ka anu ngafi. E sili ya kule manga ngai o kama ka anu e mawaru nga kule level champions o le ya ka ko a fua kama yo le Penrith Penfa. Ole au nga le ko kiki wala ki ngai yare ko le manguia la ko como final semi final ma Broncos. Pa ole kele o ka ko kama ka alo ole o ko mai I top team al NRL. Le siam bingi. Ole au le ale Kiwi. Ole kele mai kama ka alo le au le Warriors. Ia manga ngisi role o ko mai kaskas. Ole ale wing of am talanga lu te faya tu. We have the best players, top players. Penhas le makuang ngului Australia lim fainga le langa manga nga o I kamania. He's a golden boy mo Australia. We have all the top players. Yeah, Jerome Luai, Brian To'o, Isaac Tango, Saul for Wiki. We have the best forward. Junior Paulo, Josh Papali'i, ma Penhas. O kikia ole ya ka ko le dream team mal NRL. Ole yes. A ole fesidi. Ole lei nga fakulang nga ka ko faya o nga ka ko. Fi faya sa fa so le fi va tu nga le wuta o mai fa luong o walu ka lunga ngi yade.
no so far pa karunga coach mar fa onga lea to lola o fa to lu home gaming usila mar tatu ta longa away ngi o waro maka o le fisili kele la vale fisili ele ya ngi si me fa inka ko fa aku si sila ngi ile the way ka alo ka ko e ko ki ki pe same old fashioned rugby league nga ole kaya lola box fa kusa that's it ako vai fo ya New Zealand nga pit fo ka ko New Zealand ka longa mua nga pit fa nga e pasi New Zealand polo se wa sui le NRL was kaili soro le ala fo ma fo anga fo ile ma ko ifi umaisi au e ko makala e ko open aku ia mata o fa ya onga fo ia le Melbourne Storm Broncos o ska di kongwa le a Cleary ko inga le ngala ku faile ile Panthers ako vai la ol pen fasele ai mangisi kama ki fo uma tulo I'm talking about 4 years ago kami nga aku fa kasi mala bodi iyo o Jerome Luai o Brian to o kako kama se o ke me sa ka wale o fo yo o Crichton le new ako si silang ile aulia ole e fo o kami nga ai nga makua o nga ko offloading o le faingo le pasivo ile de tikoi o fa nga steps mo me o fa penga ke le yo me ko o le la wa ka ko le artificially o sa or ka ko fa ya o nga le la ver ka ko awa a fa popo mai nei le fa fonga ku sambo le la sa ule si le ba le ke ro o ba le sa le ale NRL le la ile la ko sa ur kam sa mo le a ta poi firo ko e malolosi mai ia Crichton malolosi la vevea malolosi mai Spencer le new la a usa o kako au ona makua maka ukia a orfisilia ia o sa o kako faya onga ia nga maku vapenga nga faka oko ko vapenga i tafuta fala u fionga for prestene ia o le fionga il fai pule por su miniska na ona vat o matou ngona pe no fai le ngai le sili fo il kapua ele sili il kapua a fayala la tatu go pe mal excuse le ale au mele lo fori wala ngai fa au kiringi lo fori ai aka ko kwala o sila fia umama iloa e fei ba au ke kilini ole a lesi option what's our next option e ka ka wainga makua Africa ko performance then it comes down to like what we have the best players pa e ka o fese fufuanga pe or ka ko fa ya o sa aulia e ka un avia ka ko au boka ya to la ile o la ule na fa so ya me se foi le mato mai mamoli mawina a o le lango ya Samoa I salute af kai kele la aftai ana nafi malie loto ka ilo a ya ko wi mai mo mai a mato ya sa o yo malia ko korokoro ka longa foi mua e kale afa la ka ke ruose furu lea ile le New Zealand ka longa mua i o kilang ka longa nga fai ngai e kale afa wala ki ko o New Zealand ela kale afa e por me kale afa yo sili ma mau tatu yo a ofisilianga ai sea e ka ke ama ka me ai manga ya ai uma enga ua ko ka fa leku maybe or fisuya inga ku fo your selection of players fesuya inga le nga ba ku muli ya nga on ka ai ko fa penga ya tatu wol malolonga a fo imai e o longo o lawai o il tatu ofisa po le wo join mai fo ya le fatama e o foi tinai tama uma ya sunga ya kot fa ya po le sunga le atuma e tatu wo mo malolonga a fo imai fa wo le tatu por klame o fo ina so vale fo There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tassie Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals
O le tani mo te mitinga o le maliu ma le oti. Mili mo iloa o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, ma tau teo atu ilo maota e tala nua. Awase tau whaamama a venga mo te saunga o le pele a te oe. Whaafiso tailoa matangi a mosa i le mō pain o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, o pusa maliu teo wina, i mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua matang o fie, mo le la le lei, au le lei. Whafisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tau tua mo oe, ma inga uma i New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV.